Chief Minister Pulal do Oman Mizo Peace Accord chungchang MNF to debate puya som. Coordination Committee on Ex-Mizo National Army and Peace Accord MNF Attorneys Association in Chief Minister Pulal do Oman chu dot soya puin dot soi to su se anti. Nepal rama sa bereka khuang kay thenga chanchin buat sa ila hian mi za sumduk le pangan ito mi zalit chuang chin chiat lovin an la Sikkim Bhutia Lepcha Apex Committee Siblat Chuan Prime Minister Narendra Modi chu Nepal Tibet Ramria Tuilian Rap Thak Takatlen Nuwa Sikkima Tuim Hanga Power Siam na Project Thar Siam Tumte chu Titop Turin Angen Aizol Changin Runmawi TV Thlirho Chubagan Puk chu Angural Te Kania Chanchinthar lo thlirho ang Chief Minister Pulal do Oman Mizo Peace Accord chungchanga MNF chu debate puya som Vawiin Assembly Session-a MNF MLA Dr. L.Chhakchhuak calling attention motion put lua tunaya Law Minister ni Bawk Chief Minister Pulal do Oman Government Mizoram Law College thu asoy na kumsang kasakwa somruk le peruka Memorandum of Settlement signed to Mizoram le India inrem na ni Vawiin Mizoram apart pakhat le Home Ministry inrem na ani aro puite chiam lo tia asoy chuan Mizo te inkara inhial na asiama Hei reto seti thua soi Hemi chungchang hi House Leader Chief Minister Pulal do Oman chuan changin Hemi chungchang hi entik lai po in an soi fia the rengati Hemi chungchang hi an soi fo don ani chuan Mizoram mi puite chuan thudik an chiat theinan MNF chu an party atangin an du ber thlang chuak se ama ne na debate nei pui turin rotna asiam ti asoya MNF President Mizoram thangale Pulal de nga fanute point MNF le India inrem na tia an soi an huat lo laya ama soi an hota big chu asia thiam lo thu asoi bokane Public Works Department PWD Minister Vanlalmawii Mizoram kong than big som pakwate chu furwa tui tam are vele siam thatngal ani don ti asoi het hui Vawiin Assembly Session-a zona le chana huna soin PWD Minister Vanlalmawii chuan petrol and diesel says atangin Mizoram Sarkar chuan Public Works Department hnuaia cheng vaibel che somni le pathum point pani panga chu kong siam thatnan ruwa manani chu tatang chuan Longklai Division hathona tur cheng nuai za sum kwa le pathum point pali pathum ada ani thu house thila hei bakah hian PWD Minister chuan akai shwa department chuan Mizoram District kong achhia tian chhia thu soin State Capital Bulan Chana District kong anma bakati kong than big som pokwa an nei te chu furwa tui tam are vele siam chan ngal ani don ti asoi ani PWD Minister Vanlalmawii petrol and diesel says changin Mizoram Sarkarin PWD hnuaia cheng vaibel che somni le pathum point pani panga chu kong enkol natan aruwa man ni in asoi Assembly Session nei meka Vawiin khan ep to member Longklai West BL2 pusingun lian chunga zona changin he thu hi PWD Minister chuan soya Longklai khupui chung kong chia po Sarkarin a hria thu soin petrol le diesel says changa kong enkol na ta na da cheng vaibel che somni le pathum point pani panga changin Longklai Division na tho na tur cheng nuai zasum kwa le pathum point pali pathum da ani thu asoi bok zona nei tu pusingun lian chunga chuan Longklai khupui chung kong chu a chiat lu tu ka wangin auto rickshaw te po an service thei thei lo ni in asoya Longklai khupui chung kong siam na chu entika nge chanani ang tia azo bel na chu a che zual lai mun som pakwa aom thu le fur azo huna malak ngal tu mani thu in a chang ane Runmawi Fight Night the showdown chu inrûnna zanda sari hian Sete Boxing Academy atum ni nan buat se ani le dona in buat se na ngor taka kalpui me kane Runmawi TV le Sete Boxing Academy te chang ko buat se Runmawi Fight Night the showdown tum ni na chu Sete Boxing Academy nei ani le dona he Runmawi Fight Night the showdown hi amuna sombik ta ta na en thei tur ruwa man ani mi puinol puitan Runmawi YouTube channel live page chu ani ang Puan to angin Runmawi TV le Sete Boxing Academy chuan thatin inrin hungbera Runmawi Fight Night the showdown hi nei chin turin inrem na thuthungan lo ziak to Mizo chalai adu apiang boxing atui tan kong hon saka di hun sang an thlen theina turata na arabi poimo tak ni turin thoho na an kalpui chho me kane Excise and Narcotics Minister Pulal hing leva marin kumsang di somthi le pali atanga tun thlengin ruihlo chi hrang cheng vaibel che sati le pathum nuai somruk le panga singriat sangli le zali man hu man ani to ati
Assembly Session nei meka eptu member number bill 2 Dr. L.Chhakchhuak lian na zo na zia ka chan chi answered question Excise Minister na chan na alandanin kumsang ni som ni le palia changa tun thlenga rui lo chi hrang man to ta hi heroin opium ganja meth pseudoephedrine nitrazepam diazepam alprazolam tramadol dextropropoxyphene le rui na ta na man khudam do chi hrangte an ni heng rui lo chi hrangte hi Indo-Myanmar border kaltang le Assam Tripura le Manipur le matanga interstate border kaltanga lo lute an ni thu Excise Minister chuan Assembly Session chana chuan tarlang bawk. Horticulture Minister Pusi Lalsoivungan State Bamboo Mission waya mau songbol na bamboo processing unit sai ranga mau songbol al om lo thu le he mun hi lengpui son tum me kani thwa soi Assembly Session nei me ka tu member mamit bial tu pui shilzirian zona sia ka chan chi answered question Horticulture Minister na chan na landanin he mun mangchang kai tur entrepreneurs expressions of interest EOI ko tum mek an ni line sai rang Horticulture Center chu food processing atana man tum zo kani awangin bamboo processing unit chu common facility center lengpuya son tum me kani PWD Minister Vanlalmawii Mercy Sompali Sangni Somni Lepali Khan Ministry of Road Transport and Highways Sachangin NH06 Babie Trukal Sip in car kong chelai pang balkon le 0 point in car kilometer Sompali Thui Siam Chanatur Cheng Noi Sang ni is a sari sumga le patni point pariat patni sanction hu anito ati Assembly Session nei me kai tu member mamit BL2 pui shilzirian zona zia ka chan chi answered question PWD Minister na chana alandanin pang balkon le 0 point in car kong chia siam thatna tan hian tender chuani a chang hiamber MNS Tenor Engineering itanagar Arunachal Pradesh le Chief Engineer PWD Highway Mizoram 10 Mei ni som pali sang ni som ni le panga agreement an zia ka agreement amount cheng nuai sang khat zanga sumkwa le pali point pariat pakua ane agreement ang chuan mei ni somthum le pakhat sang ni somni le peruka he na hi thozo turani thu PWD Minister in session zo na acha na chuan tarlan ani mei ni somthum le pakhat sang ni somni le peruka zo turati nima se na tho hun chung chu July ni somthum le pakhat sang ni somni le peruk thlengpo se ni thu tarlan ani bawk. Coordination Committee on Ex-Mizo National Army and Peace Accord MNF Returnees Association in Chief Minister Pulal do Omatsu dot soya puin dot soy to su senti Chief Minister Pulal do Omatsu Mizo namin zalen na aswa laile akay noi chungchang chu thudik lo soya puin Coordination Committee on Ex-MNA and Pamrat Soan Poyanti Thu an Soya TV lama ankom na Chief Minister in Shillong Accord 1976 asoy chu thil omlo nia soin aphwa chop mai ne kumsa kha zakwa somruk le pruk independence puana changin rimrem na nei sangkha zakwa somriat le pruk thlangin pulal dengan Shillong arab le to lawan tibok Londona pulal denga mutura pi Indira Gandhi in atir niya pulal do oman asoy po thudik lawani thule Mizoram Pradesh Congress Committee tir ani zok thuan soya passport alo nei sa arem chana wanga tir anni anti ILP po inrem na nei ma chuan parliament du dana tidang lam thai ani thu soin inrem na nei atang chuan inrem na bungriat na in asoy angin Mizoram Sokaron lo chuan tidang lam thai ani to lawanti chatuan ram panta puar kelian zualan akom chumpo in pulal do oman dot asoinwal ni in Coordination Committee on Ex-MNA and Pamra chuan asoya Mizo nam sipai el battalion na headclerk niya ain soipo dot ani thu soin puar thang moya hawa china kaltum anga ain soipo dot ani thule puar thang moya chu china kaltura ti zinga atel lo thu an soibok Aizol is true bill to MLA Minister of State Pubilal Chansawan December sangni somni le panga changa June sangni somni le paruk thlenga abil chungan hau piang za somthum le pakhat ne na athonga natan lompuina sumle thuzia kalan December sangni somni le pathuma changa abil chite amveng south chingaveng tuithiang saron veng le dorpui venga tenau piang lompuina che sang khatle thuziak asem chana tunchumami sa somthum le pakhat tenau piang zasari somni le pangalom puina apeto ane
Mizoram anu pakhatin naw pakhat point pariat pasari thing ang ani thu pubilal chanzawa chuan soin India ram pumdin mun pakhat point pakwa ni thu soya nam aralo na tur chuan nu pakhat zelin naw patni point pakhat ang tal an thin angai ni ti in pian pun atul zi alang chiang ni in a soi aizol issue bel to MLR chuan misoten pian pun kan mamo zia tarlan na atan le chanlak na ta naw piang lom na hi buat se ni atibok Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC in BJP Sokar in India mi puite Vande Mataram saklui tira tumnia soin hei hi andozel tur thuan soi MPCC try to the chuan India Rama Congress Working Committee CWC in Hemi chungchang hi kumsang zakwa somthum le pasaria alongai tua to thu soin hela chang khatna le chang hi na chau chu sakni se tia thuthluk na anlo siam to chu andin na alani reng thuan soya Vande Mataram chang khatna le chang hi na chu ram hmangai na lam hoyani thu le achang dang chu Hindu pathian Durga le Lakshmi in biak na le fakna thu ani awangin sa khodang betu tan sak arem velo ni inan soi Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sangni somni le parukpo ando zel tur thu MPCC shwai tu te chuan an soya hebili na tumber chu rampo na changa chan puina manga minority le Christian ten India ram mi puitana unloading school college hospital le charity home te chuan lam chi sang manga ti top le chu sak ani thu soin abila chiang takin ain zia kani anti BJP Sokar in Joint Parliamentary Committee JPC ngai tu atana hebi le pek chungchang apo JPC member tamzok BJP anni don fangin Congress Party chuan chakan tilwa ngai thatna tur aom kan chelawan tibok niza in hlona MGN REGA thakna VBG ramchi po hloting lo tura duan sa ani MPCC shwai tu the chuan anti a VBG ramji eka mi puin thunai na nei to lova Central Sokar in fund allocation a du sak zong le du sak lo state nei thei na thunai na sang tak anei ni anti Vawiin Khan Fisheries Department Saitwal District chuan Saitwal District chunga sanghoi tu te hna sanghachi tha sem chuaka he sanghachi hi Kalyani FS Regional Research Center Rihara ICAR Central Institute of Freshwater Aquaculture Bhubaneswar atanga ruwa man ni in kumin chunga Saitwal District a sanghachi an sem tum ni na ni hemhalak na hian chamdila chuatur sanghachi engama sa tura man telani bok District Fisheries Development Officer Puye Vanlalmawii chuan thua soya Saitwal District chuan kumsang hazakwa sumsari le pathum khan chamdil huana tlang pui hi Fisheries Department in alo siam ti soin chumi atang chuan department in enkol chun zom zelin scheme sang mangin chamdil nar lama fish seed farm siam na chun zom ani thua soya he fish seed farm hi zoram hun changa sang khoi tu tetan practical demonstration nei nam hun poimo takani thua soibok District Fisheries Development Officer chuan chamdila hian sanghachi kumtin chhuat thinani thua soya kumina po sanghachi thar tha chhuat tel ani don ti a soibok tuna hian chamdil fish seed farm te chu Fisheries Department in en kol meka sangakhoi chungchanga chiat bel du le zirdu nei te tan department ho tu te chiat tirin zirtin na pek thai ani reng thu a soibok ani Mizoram Banakai Handholding Scheme via Mizoram District Transformation Program MDTP Kaltanga Lunglei District Azirna in Pathum Government Leitlang Pui High School Lunglei Government Middle School Tabungle Lungsen Senior Secondary School Samagra a classroom sakbel techu Vawiin Khan Lunglei Borsap pi nafnit manin hong Lunglei Borsap chuan Mizoram Sokar Flagship Program Banakai Handholding Scheme via kunathok tu tele sumdona le eizon na kongchang shanga mathar la tu te domkan natur malak nakal pui mekani thu soin hemirwal hian MDTP kaltangin district ina masona thar le chhor thei project sang ti hlotlina turin borsap te kuta sumda ani thu le malak chho mekani thu soi MDTP hwaya lunglei district a department sang atanga rotna lut project pakwa kalpui le zo fel ani to thu borsap chuan soya lunglei district a zirna in pathuma classroom anmamo bel na phushuk na tura MDTP hwai classroom sakthar pathuma ahun taka hon thai ani le ta chu lom omati thua soibok classroom thar pathum sakna tan hian chengnwai som panga dani in classroom pathum saknan hian chengnwai nga chho manani a April ninga sangni somthi le pruka na chanin August ninga sangni somthi le pruka zo fel ane Excise and Narcotics Department chuan Vawiin Chohdar khat le achan ve khan
champhai bethel veng forest venga heroin gram za som le mg zathum somni hong kwal anei tu nia pu Lucian nuam kum somthum pali daughter of dotna ngalei champhai bethel veng forest venga khosania inchal an mana heroin wanga man luan sian nuam hi the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 and DPS Act lo chanin thubuai siam sak ane LPG le POL report ilo thil chun somang nimin sing da kwale to kin da ko inkara LPG cylinder sang ruk somruk le pathumin waring the supply check gate pal tanga waring the supply check gate changa thun danin POL kiloliter sa sari le pariat Mizoram chunga phurulu ani bawk nimin chondar ni le chan ve changa Vawiin chondar ni le chan ve chung khan Mizoram State Med Center Aizola changa meteorological data chin chiana ani danin Aizola ruwa millimeter somni le pakwa point patni atla ane Vawiin khan Aizola lum library degree Celsius somni le pariat ani avo library degree Celsius somni le patni ane Vawiin le naktu khochin ni thlirho Vawiin ngani hian mamit kolasip Aizol champhai le se chief district mun chungchanga ruwa sur theina za sumnga changa somsari le panga oma district dang zonga mun chen khata ruwa sur theina za sumnga changa somsari le panga ane zitopni khian mamit kolasip Aizol champhai se chief lunglei le longthlai district mun chungchanga ruwa sur theina za sumnga changa somsari le panga oma district dang zonga mun chen khata ruwa sur theina za sumnga changa somsari le panga bawk Mizoram pon lam chanchin lo clear chun zamang Nepal rama sabereka khuang kai thenga chanchin wat sei lai hian mi za somruk le panga an thito mi zalit chuang chin chiat lovin an la chiat na hian bote ko shi le chishuli lui kama chen mun te ti chi tsunami ang maya tuile leimin chuan ko hrang anwai bova building te po khu vekani Nepali police chuan ruang sa somruk le patni an mu chuak to ti an soi in chhong hnuai lam engamosa chu chirdia khian chim pila chan chuak tu te chuan chirdiak le tui hok khara chan chuan na thei top cho in an thokani Nepal Tourism Ministry chong khwal zin zali le pathum chin chiat lovin anom ti asoya hengzinga hian ramdang mi za thum somni le pakhat antela bozinga hian India mi za somni le patni antela hei bakah hian Australia, Britain, Malaysia, Netherlands, Portugal, South Africa, South Korea le United States mi anne Nepal le Tibet ramri bora Rasuwagadi districta nibin sing khan sabra khwang kai hi thlenga Tibet Hauhnar nei bote ko shi lui tui rontam thut wangane satellite thala ka chang alandan chuan Rasuwagadi mar 6 kilometer somni vela ha vur tlang glacier lian set mai chu atui melt awangin atol thani inalanga he vur tlang tol hi vur tui omkhomin asiam dil glacier lake le bote ko shi luya azuk tlatani inalang hetilai hian thunei tu chuan atira khan chiana thlen tu chu enge ni ti hriat tumin an beina sa hle Nepal Foreign Minister Shishir Khanal chuan lir hinga wangin leimin om thei ti alo soito ma se US Geological Survey chuan Vawiin khan lir hinga wanga report seismic activity ai chuan glacial collapse vurtlang tui ani zoka anhuwa luinhuai zok lama chiadarap thak tak azuk thlenani ati Tibetal chuan Chinese state broadcaster chuan girong porta sabereka khwang kai awangin mi pathuman thia medang sani somruk le panga chin chiat lovin an la omti atar langa Tibet sarkar official te chuan chan chuan na thok tur hian emergency workers riat vel lir theiza sumnga ui sathiam le speedboat te an tho khom ni in zin hwa chuan atar lang mun la tak po thlen alahar satawangin thunei tu te chuan thiza thi an pung theidon ni in an vo khan Tibetan political leader Penpa Saring chuan Nepal Tibet ramri bulatu ilian rap thak tak theng chu wake up call ti in a soya Himalayan ecology chetak hian luilwana wailama hrangte tan kong zau zok anei thei thu avo khana India po atelani bote kashi luikama ko hranga omte chu anwai bo veka chishuli nazar nuwakot bula ringot po in somruk vel achi mani chena intam takchir diakin achim pila akhopum pui achim bo po anei anti hialani leile inkalpon kong pui ti chena sa hle leilian motorable bridge som pakwa lai mai achim bo ane kong pui kilometer som level at hevek bo rasuwa changa Tibet ramri pan na kong pui poi mo ber sia
sia fu ba si le ra suwa ka di in kar kong pui kilometer som pariat chu abo veka chirle le na khu bo veka ni hei wang hian chan chuan na po helicopter manga ti angai hialani Sikkim Bhutia Lepcha Apex Committee siplak chuan Prime Minister Narendra Modi chu Nepal Tibet haramria tuilian rap thak takatlen nuwa Sikkima tui mangapur siam na project har siam tumte chu ti top turin angen sibla convener Sethen Tashi Bhutia Point Hydroelectric Project omtole ruaman mekte hun binaya chui chian angen boka siglesa in thak danglamawanga Himalaya a masona lian tham tak ten environment le disaster thon na athlen ni in the soi hengen na hi Nepal tuilian in chian na stak athlen nuwa siamani a power infrastructure ti chiat te po atela hei hian chiat rup na thlen tam na tlang ram biala project lian tham tak te chu a hlo om na tur chungchanga ngei tua na ati chuak le ani Nepal chian na thlenga hian tuile chir tol hian hydropower electric project som pathuma ti chheveka megawatt zali som thum chuang Nepal rampuma electric siam chua zongjong za so pahni lai mai a chhil bo vek ani chichuli le devigat hydropower te solar power plant megawatt som hile panga te po a chhil tel bok he chian ni hi mishing thi le bo an tampi lama Nepal ram economy tan po chian na satak ani West Bengal Health Department chuan L.Chhakchhuak Malda Medical College and Hospital a kar chungchang zet no pang somruk atam jok chu naw piang him no sen piang lo refer te an thi nuwa tualchhung chungchang an enfia mek West Bengal Health Department chuan L.Chhakchhuak ni chung khan nikhata naw piang thar som an thi nuwa Malda Medical College and Hospital MMCH atangin chilfia na dila hei hi kar chungchang a hedam do ina naw pang somruk an thi nuwa ani department chuan MMCH no pangle naw piang thar en kol na chu mumal taka en non turin thupe ka chua arwali no pangtam tak an thi ma a refer an ni to na private hospital nursing home le block level health center te po a in fia mek bok hospital today tu te chuan he thil thleng hi an pom to a thuthar theder tu te akom na MMCH medical superintendent kam vice principal MSVP Dr. Prasenjit Bhar chuan he thil hi L.Chhakchhuak hi chunga thlengani thua soya nikhata no sen piang thar som vel an thi ani ati Dr. Bhar chuan no te som zinga paria chu pon lamachanga damdo ina shwai ni a pani chu Malda Medical College and Hospital a piang an ni ati thina hi damdoi lam thil changchang awanga thi an ni thua soya chung zinga chuan naw piang ri tok lo thok ha join this le lungkai hnoi na te po atela hei bakah hian thil dang naw nei mai mo naw nei har satna emo wanga lo om chin har satna ni in asoya dam kho chhuat thei nan malak wat angai ni atibok health department le today tu sang zok te hne na primary report kan thon to a report kim chang sia me kan ti in Dr. Bar chuan a soibel bok official te chuan ni khata class sara an hudan hian thakhat chunga thil thleng zau zo kalan tir ni in an soi L.Chhakchhuak thina thleng somruk zinga note somni le pali chu pundanga piang andin hun an chiat zwal nuwa chau MMCH refer ni a chu chuan Malda le a chevela district referral hub anga thok medical college feeding facility te naw zo ka referral center of care le a hun taka referral nalam a hoita ani he chui chen kalpui mek zinga hian health official te chuan tun thlengin damdo in le nursing home som puruk anen fia to a health department chuan nu le naw piang thar te ta na healthcare ruam han na siama gap a omem ti te referring facility a nu le no pang hrisel na atan protocol om sa te chu uluk taka zomani le ni lo a en fia mek bok khati zong kha tun chuma chanchin thar kan thlir ho thei de chu ani e